ama sani YouTube channel na ho zo se na bonun si bay tu hen phar sot ta pu mai kalam ja thang to iki ho lo sungun igam inam sungule itchen na gam le hin thil so tam ta no men hi cho hi ipiti dan ham ama mu dan ipi ham ama ko na thu phoni pi ham ti yong ki ho lim diu hin tin ki pau me mai kal khat be to nang to thu phun bol he dinga yum ki zin na ka pomon yong ka Michael thil dang sangin na tu chunga dinga a burning topic zep ti ding ham inam mi pite boina mi zo se he alung boi ta na ipiti lom hitam thangim ni lang hito bang thil so min igam sunguwa adin lam ka khopia hin thil deum ta ti ding ham deilom ta ti ding ham inanga le lu ti ding ham ai lo le zan manga mat dia zo deum lo ti ding ham cha chan cho hung jing ta na ai le nang ma mu danin pu VungZaGin Valte lungdam sa hi ipito ki bargain hidem phar sota mi pite ni macha Halloween district hospital moga ki koin na achapan nami pite henga api do sa hin ai chu a Vuiliem na ding na condolence program ding ahung kisai na hile Manipur Chief Minister Hemchan hi ahung ding to man ahung kisain ama ahung ding a kisai to kilhon nin tui buang langa mi piten lampi na tingwin hung sa lo ding atile aleng del Japan le na to hung lengin lam ka hopiang lutan to na kisai to bangin sopi gangte te lupi te hin mei bola na tingzo lo tam ti khromin na hichito kisaya a complete na mi piten he them na divin nang ma muda ni piham ti hi hin seo ki paumen pomon tuni gaulim thea in kilhona thu phon nam te henga bol thei ding ai mon jen athen thangwa nai pewin pu VungZaGin Valte MLA Thamlon Assembly Constituency chu 4th May 2023 ni ho chun mei lei mob ho chun ni bol in na bol powin dei lo ta in na bol win athiding sa chun ana pai mang win ni cha ko na chun piti de ha disfigure chan ge lewin recover hi wang chun disfigure chan ge chun ko humangin hiti chun pha chot ta zo chun February 2026 almost kumthum lingte chat zo chun 2 years 10 months tamang so chun kama he hung bei tan subla pai tampi aseng win delhi a kizen win ti chun hung tamang cha win damding ngai cha chunam wang chun the root cause of the death of VungZaGin Valte chi piham itia hele 4th May 2023 ni ko a mai lei mob hon anabolwa ama se hilowa a driver pa how ama yo chun munna thina na to hi incident na ko na chu hung ke pando a thina chan on to hi kian lang hi le a ki sei wal por di yong di hi ito kilhon chun Manipur Chief Minister who Biren chun ama phat lai ta minister lo ex chief minister dit Manipur phat lai ta chun ana tu VungZaGin jong chu Biren advisor khata hin advisor to Chief Minister a hin it's advisor to Chief Minister hi lai ta chun dimona thil so a hin ito kilhon chun ibet na hi le thil so chu narrative tam ta amin ai na wang sit tai keima personal lia kalunggela ipiti de ha satisfy ka hi zo lo na khat chu ipham ti ai le kalung thithei lo ti de ha kalung bi thei lo na khat chu ipham ti ai le he je ni ko apu VungZaGin attack ball ho ni khat ni be head do hi lo wa ni khat ni be head do hi se lo ma na lo wa tu ni ge ya case he ta te
progress lo wa thum after 3 years ai zo nga yo hi ma cha development thei lo pa hi kapona hi chem lo na wa na chi ma cha lo hi bia alung a ki vui do kip jong hi kapona di isat kinin ai wa chun alung chu koi yenga justice moving long chula athiam piti di ha attack ball ho mob ho ki hol do ding hi kil chun ho hin ji ka la hin ve nai le justice ti ding ham ya ma attack ball chung chang a hin vai ge le jeng na hung vai ge le jeng hung yong hung di nam ti ka lu kham na ta kha ta hin hiti ta banga misidentification ji le apt di ha head kill ja ki attack hi ya an ki sei le la koi mai nom po ni lu ngo hang so po ni ki hi ja min ku kim hi ja na tha hin attack hin ti lang zo chun emotionally zo chun char so chun short ta na ki ume ai wang in end productive na hi le ama chu ku ki thia thi hian lang ku ki tha thau jong le ku ki to mai te ki boi na ki cham nom nai lo he la zongi ten zongi vu ya vu yu ki de ta na ma chu ku ki to ki sam kai lo ale ku ki te gal ni mai te to ki cham na formal agreement nai lo wa Manipur Chief Minister pa chu Meitei community a ko na hi ale chi chu zomi lang ho chun acceptable kit taw hin chena bet sa chu ipham ti a hi le Meitei to ku ki ka ki chamna ki na na hin zomi mar Thadou mizo yong tong khai ti chu bon chi ke ha chu blanket level le ki bol hi no ho hi nam khat ni ve zat khat ni ve hiong chi hi ai hi pu mon ji chei pham ti ai le no ho zo la yong khon hang sing min tin yo tha do la hang sing min zo mi pai te la yong hang sing min na hang sing che chu hi when the same hang sing chu hin aya chu hinge a tribe ma chun a language spoken chun zo hin tin pai te hin tin tha do hi jong le nam khat na same blood hi ve ti pa chu kapulin kan a hin min ding pa chu ti ting le ki wang ju ki lo hi chu ku ki hon British hon hunga chu clubbing e ga bol na hi a chu okay acceptance hi jong le ta chu anaki chi hin ai ma chu ai mai ma nam min language and culture basis a chu nam min chu ki form phat na chu tha do ka yu hin zo ho chu zo ni yu hin ai lo le pai tyo chu pai ten hi yu hin a ki ti le ilungu hang ni pom thei po win min bon mấy cây ten bon zat khat nam khat hi vet ya tek ein na bol wa hi le chun zat khat nam khat hi na apang khom hi te ki ti le pan khom na ding platform chu ku ki tai lo lam dang am poi ku ki hi ngai te ku ki chu non compromising non negotiable hi ti a sei ju chun so pi zo mi ho yong chun chu teng na ki ho tha do ho yong chun ku ki bang ka hi po ve nei thau hi nei attack hi ku ki bola ni bol wang ba ku ki kai nai sai po ve ka sei le ku na nom po vin e ho ke ka ki boi na om min hiti boi na om ta je chun zomi to ku ki to mar to pan khom wang ba chun tu ni khon at the end a chai ni chu ve le hen pu zagin thilong ki vui na chu meitei a ko na chief minister khat ong hi to ki thona chu meitei cm pa chu cho champura chu thivuya hunga hi le zomi na hon welcome avol jing to chela hi china ba cha chu family le zomi to ku ki ti ka yong chu segregation separation ti ding ham na hi chu om tai ti chu ki che se na mu thei ta chu ku mo che se ning ta chu ale iki pun khom now itiwa separate administration movement bole tiwa hile ipi bola chu Manipur administration a head of the chief minister khat state pa chu Manipur administration a chu hungai lo chu hiti sanga chu Mizoram chief minister pa hule to ading ha chu kilomzo chula Nagaland cm hule kilomzo chula
separate administration from Manipur administration or Meitei administration itiwa hile bola Meitei ako na community ako na hong chief minister khat separate administration deljing laya ama chu welcome bolo ham chu it's not possible chu di lo cho na ale tu ni ko hi separation from Manipur hi mi pi te hon igel diu chu ai thei lo ai tai ti pa hi mi pi ni mu chen se no tan he chu kum khat kum ni ma sanga chun ni ki sein ai mai lungo hangin in le lo nei hal piu win ai wanga chu reality a ko nai exam thei po win in hal lo hal ja chu solution nu mai pon emotion out bar ja chu solution mai pon tuni ni khon ei ho sung jeng ade dia lam ka khupi sunga khom ku ki zo mi mar jing ka yong chu idea ki bang talo pang khom thei talo chu pang khom thei po ti kit le aku ki mla le jamang chin lun thang kiti ho yong chu ami thilong gal na chu ka pang kino wa mai te siam pa chu ka welcome kinu chu ale bo sa helanga ne khom ki do bo sa ne wo khom ki sa do ti tong ta chan tu chun na wo sa wi cha chan ti dan chu om dan ni tu ni ni ko tu ko ni na hello ha bo sa wi cha chan eh thelum dan chu vel ale helanga a ki phin mi pi ho ku pi ja ki phin hi ta helanga na lam kai ho win manipura kon separation kai ta ti wa so ya kai wa kum thum jen ta instigate na bolo wa na ti lo wa ale tu ni ni ho a chu put lo hello hel be a chu Manipur chief minister pa chu na ko chi sang a chu Mizoram chief minister Nagaland chief minister dang separation from Manipur an ki tho pi thei du chi ke ko ta wa ngo ki ko le chun pha chom ja di chula e chin na vet cha chu VungZaGin Valte thi na chung changa hi ka ga sei nom pa chu thami te le ama yong chu that me Manipur violence Meitei gal Kuki gal whatsoever hi cha ko na khi na man na to khat a hin na pumon ama yong chu hi chu third me fourth me violence to chun VungZaGin thi na he chum he ki thei lo de tha khat a he ai wanga chu pi ja cho ma chu martyr park sa yong ku lo na ale pi ja ma chu Manipur chief minister pa huzau na ki vui ale pi ja ma chu ipiti de ha Manipur administration na kom nom to point ya separate administration demand abol sa lo wa yong zau hi chu soi chu on behalf of chapan so ya kai ji ya apa behalf of abola separate administration thumla signatory khat chu tuni ne ko a chu aji apol amu amal ti tan lam kalanga pau se ding amu amal be ya chu ki vui do ham ti hi inam mi pi te ho zo si ko ma question len ta ka koi non he tuni ne ko thu phone episode 9 je chun nami pite ho VungZaGin Valte chu third fourth me infala ko na athidinga che koisa victim khata hi ni victim chu separate administration del alam kai khata hi ti wa hungdam do to ki hana martyr pa nga ki vuitalo yemle ho zo siu ku ki zo mi marem le zo si zaw na Manipur administration na head of the state chief minister pu zaw na cheong chu Meitei a ko dikit Meitei society a ko na chief minister ka dikin pa zaw na Vuiliem na kinai hin abat sa chu ipiham itia hele political demand separate administration union territory week legislature article 239A ki ho hi kilhep na hi bove zolenal hi bove ki ngol bol na hi bove ti hi tuni kwa chen tai mu thei ta we ti hi opening remarks ti ding ham na pumon VungZaGin Valte thi na to kilhon na ki vui na to kilhon na ka phon to no me he ai le Michael nang gel danin ni chi cha chan ni thu sei na hin na to na sei mei tarik li ni khoin ke ana hileng hi to bang thil so lo ding he ti na sei na hi chi sei hi ipidoi na hi dem na ipiti dola na gelam nangin Manipur chief minister khadinga cha chan chu athu sei ho chu veleu chun mei thei hon mei thei pawa sei dinga yo da ba
thing zo lo khat chu ke ma personal khat dinga chief minister khat hi na chu pau jong pau lel ka sa chu ai wa office of the chief minister ki ho hi pumon assisted by top bureaucracy top government establishment officials on assist about lo hin na cha chan hi chief minister posting a lung zo lo khat ma chu tu sei ho bang chi vet na thu sei dan chu script ma phata ki ji do a phata a assist abolo wa athing ten ru hon chan hin na sei ding chan na sei lo ding ti hung bon hung thon thei ta hi le mi pi hip na ding thu sei khat mi si lung lai na khoi khat ding thu sei khat be nei le chun kilom ta hi chi hong chu de kit lo na chi vet nai le hung mo va lu jenga hung mo le yeng thu bo ya significant chu ahung visit pa chu Churachandpura lamka ahung ti pa bo chu yeng thu bo ya take away ga la do ding substance ma cha be se lo wa kam chu speech ho chu ka nga ya hi le he che speech su ve le chun Fort Mania chun ke hi anne ka chi do ka pu VungZaGin Valte hi an chi do kha ji at to kha ke hi leng Fort Mania khwa chu ka kham ding suna chu ka po do sa lo ding ko tian lang le ma hin thi na tu lo mai the he ati nom nyong hi mai the khat or chi ni khwa chu ke kom lo ja chu ke chief minister ka hi lo ji a chu ta bang ya tu kha he ti ham or chi ni khwa chi phat la ya chief minister to en biren chun ama thil bol na kon hi jin ama chu hi tiang o nom ji ham thil thum na there are three things ite say na thil thum a refer na in kalan hoi pen chu ama lunggel expression chat ham chu brain mind reader ki lo ji chu na ke thei ta pon ai ma thil thum a reflect in kamun chi ni khwa to say chu ama wang cha to say chu vet le pi thung zo be se pon na hi thei han lang le ke ma lunggel dan yan lang hi le tu ni khwa pu VungZaGin Valte hi third me Manipur violence to sam kaya thi naman na to jong le justice amuna dinga pan kala dinga hi ke manong ka thei to ma pan kala dinga hi criminals crime bol ho chu perpetrators ho chu pithat ni man ho chu ko hol do te dinga hi ga ti han lang na pumon ke sarkar hi tan sarkar na tabang ke malam kai na justice ka mo pi tho dinga hi tin ni pi ho chu ga comfort ni han lang VungZaGin chu phatain farewell ga bol han lang le chun ni cha hi ma ding kamun na teng le athu sei khat kit chu journalist hon peace na dinga rot ipi ham tia da wa hi le peace na dinga rot chu peace restore bol ma sat ding chu rot hi ati le a peace a question mama chu answer niaw la ya na pumon Manipuri kan het thei lo ja chu answer mama chu question mama ko PG chu ne the mam ka sei dan chu question Manipuri mark chu koi answer a question mama chu na ko pia question mark chu full stop ana khel na ka hel chu bang chi chu to answer bol dan chu vet le Manipuri chu ha walin na a script chu het thei lo ja cha Bengali script chu question mama chu answer bo na full stop in na mai hi le hi jeng da na ta chu ya chu question chu him khanin are you a boy or a girl ati ya hi le yes I'm a boy or a girl ki tabang hi cho pu khem chan answer bol chi vet nai le na ya chu vet le chief minister khat dinga chu a hung zo lo khat aumin hi chi chun thing hang mi pi te ho hinge MLA ho wang chun pu paulen lal ga hin pu chin lun thang ga hin pu let jama ga hin pu elam khaute pu no sang lu ra hin pu khem chan chu ki sei sa le ka no ka dau ki bang hi ding ham abiren chu hi lo phot le ma chu ka pom nga ye ya chu warm welcome abol mai the yo hin ai wang a chu pu khem chan conduct public relationship speech ho khun ei ho mi pi thing la mi pi ho hi ei hip zo mong hi nam ei convince zo mong yu hi nam na ti pai wang hi big question mark khat ka koin a speech a ko na chun ai wangin ka sei nom pen chu ani khu a pu VungZaGin Valte
kilhon chunga aholim wang chu nam mi pi te ho convince about ding le silung lai to kha ding wang chu ka ta san pon ji sang a chen mi pi te ho hen ta san na ane mo che ding win ka jing mo na he na sei dan hi nangin cha chan ha si sinin detol pu mi le san an hi zia zong hi mei thein tin na ai le tu ma sangin pu vum suan naulak na zomi council chairman pu kana ho pi line zong khade kana dong khain na abanin aman zong ama chamin clarification hin bol hele kilomin na lam ka district ichi district apana district dang thei da loading ti ana sei ho na hi cho hi na lai hitem hi behind the scene agreement khat omai dem aje chu aman ke anom leng hi to bang thil so loading hi atin hi to bang leng ke anom leng thil so loading hi tia sei thei pa hin investigation chu speed up ka bolding pu VungZaGin Valte Vuiliem na athinai lo hi jen athat chu ki ti thelo hin na pu VungZaGin Valte chu nga khutla ho hi fast track ka bowling he ti ho khat chala sei pon ale a secret deal na understanding pa hi ipi hi ting anagin mo very interesting question na $1 million question na tumun na to chu hin pe tawale $1 million chu $1 million question kata hin na hi chi hi timing ong vet ngayin chu ting le nature na a nature ong veo tin pu VungZaGin Valte chu Delhi a hung be chun a constituency lang ako na hin povin a constituency mi pi ho chun din mun hasang yan hi jiu chun final rights bol thei povin te ti pa chu kana kon sam ji chun ken jong Mizoram la ko na po ding de sa loi khat chu kana hi fitting tributes to a constituency mi pi hon a pewin pi wa ya ko na hin povin buk pi lang a po pewin na than lo na an le pu so kin win heti chun an le pu win song talang an po ha win ti chun singat lampi lang ama hong yin hi chan ye chun fitting tribute so tor chu pata bol win aje chu pu VungZaGin hin than lon assembly constituency hi 15 years 13-14 years nga hi nasa ta landscape change ano bol hin a initiative ama pioneer hin a hin ama masang chun pu vi hang khan lian na hin pu phungza thang a hin na hiti chun pu bihai adang tam ta no movin ma masang chun thanlon constituency a chun ka sei nom pen chu even TC tian kham Manipur State Administration masa pe na chu thanlon constituency territorial council hi lai ko na om hin pu VungZaGin hin undeveloped unreached thanlon constituency chu chan ge na develop dan pa chu kamun hichikan kan head ja chu kana phut na hin ka phut na bang chu constituency mi pi chun tribute su phata pe ta na ki chai ta hi cha chun me sei tam ta chun imfala hu ke puding imfala ko na chu thanlo na chu para pu ding ti tam ta ki nil na nom jong na ke wang chun defend kana ball in jin me sei mi pi tam ten Mizoram MLA hi poi Mizoram akon pu ngai poi tin bu han na tam ta na nei opinion differences ta ai vet da den no min me thei la tam pi kasi nom pen chu pumun than lo na ipiti de ha condolence program aman na wo chun achapa pu go son na go son chun kapa thilong hi nam mi pi te de ka pe do ti chu that also touch your heart nang lingong to ha chu nam pia de nga akipido hi ti pha na chu but ipinam ham ale ipi adinga ham pos pa chu causes ipi adinga pi do ham ti chu question len ta khat ano men yon ni cha jun zomi council VungZaGin choi te go na chu pai te zomi ki chi chen he ma wang chu kukilang ho tong quarter relationship anin Thadou lang ho tong quarter relationship anin may te to music to quarter relationship anin but ama identity wang chu pai te ka hin zomi kai clear
anh nắm khát hi về kỳ vọng chú mà nó bom hiện chỉ biết sao cho nó cái vụ chính về hiện Japan à pi do partner chun zombie council họ chun take up a bolivin zombie council họ chun zombie coordination committee a bolivin a thilong hi claim nai loading identify cái bol vào chun thilong mo ngak ko yute claim chu ta claim chu bol ta ai wa nga chu vui do lo nam isu ko sat na ding nga chu man the hi le ti a chu det badi chu vui do nai lo family concern a chu mo nga chu koi Hichin VungZaGin hong thia chun awef chu asan dan chu Prime Minister Narendra Modi chun condolence message an lam kaya top BJP leader zo si an lam kaya hitia chu government administration tam ta chun VungZaGin chu nasata a condolence message an pi ai le tua hi ita mga impactful hi dan pa chu ka sehin ai wanga chun athilong akiwi do thailo ji chun Manipur government dinga chu BJP dinga chu MLA khat khilong ki vui do lo ki pa hi state responsibility khat hin pressure so ne yo hetai na pressure so ne ta chu ning ki tel ta cho mo dinga chu na to khat hi chu bol do lo khat bol do ngai te khat ning ki halum ta khat ta chu government dinga chu hi ja chu chief minister pu yong chun pu lo si di kho chu ni ve thom ve lang han sol chu lo si di kho hong di ngai hong pu VungZaGin te hong ki mu pi dinga hong chu ki lang sang ho si chun lampi a block kin chu yo ta bang aumin na pu mon ya chui ve nai de chun lamka dynamics lamka politics song ti je ta tin ku ki la zo mi ka dynamics chui ve nai ka sei nom pen chu zomi coordination committee chun almost 4 months abang chan vai sai yu hin substantive achievement ima cha chu om pu ai ma chu what is breathing around chi committee ai le zomi district khat VungZaGin Valte min hin ti mo thei le ti ho chu ome ti ho chu thu hong dingin ichai ka ga sei nom chu VungZaGin hin molnom subdivision na hin thanlon subdivision na hin songdo subdivision 3 subdivision hi additional DC guitekol tia hi anasim he later on vai kununga guitekol chu molnom ADC additional deputy commissioner tina ki khel hichi ADC molnom no ya subdivision thum ho hi district tha khatna upgrade nom he upgradeable nom he je VungZaGin initiative le aspiration le ama lungtup khat chon hi na ye chon zomilang ho yong chun leader ho yong chun molnom ADC additional DC molnom pa hi upgrade ni bol pi win lang ama DC khat ni pi win ko tian lang hi le ti condition nong chu zao ve ti ho chu ki zan zomi council president pu chairman pu VungZaGin nong chun na sei na cho chu ang ki sei ji adi yong hin VungZaGin lungtup khat hi ya zomi council ho yong chun hi be chu bolet ya chu na gen ting adi chu separate administration to he to ding ki le VungZaGin long sanga mi long jani more than 200 lives has been taken away he mi thi hi ta ya chu mi jani wa long bon SA to ki exchange to thei wa VungZaGin MLA khat long to chun SA ki exchange ding to next to impossible he ti o wa at least district khat to chun he to le ti pa chu he na district min chu lamka district hi le ti po zomi district hi le ti po ang gin ji chun Manipur government chun tu a census lai ta hi district creation of freeze ki bol hi ai thei lo ja chu ana adaman ana nom lo hi na hiti chun negotiation chan bol le chun zomi coordination committee ho yong chu DC pan ha ve sam rifle ho to ki thoen imphal an pu yin na akimuto ven pu khem chan to cha chun akeu to ve ti ho yong chu rumors an ki jan na pumon so jong chu om tho ven te ne dikho deputy chief minister pa chong ngi ti ho chu ki mon chen ba sa chu committee ai le VungZaGin Japan
gamle nama dinga kapa kilung kapedo dia dedicate abo pachu na pumon tunin ko ay compromise ita cho ala hi compromise hi kija compromise committee ai le zomi coordination committee ho chun a family hon hasat na kato tawe ati jo a family request dung via na kapedo tawe ati cho zomi coordination committee ho to sei jive na ile zomi council chairman pu to sei jive le family consent family request ya kapedo hi ti ai le India government to Manipur government chun MLA khat hichong ju BJP MLA hikit kilung khat 4 months val vuilo wa ki koi pa chu ati so le min si che di hi ja chu so lo ko ja chu a family ho chu ai man cha ki no wa a family ho chu ki ho to wa hi with the understanding with the family that government, the central government, to assurance a family also le convince a family ho chu athum sa pha no wa chu zomi council to zomi coordination committee ho chun ano piu ham ti pa hi ke ma personal lungel he koi ma tong ko ke hom poi hi chawang hi te ding hi ko ti lo hi ai le chun zomi ho hi mi ku kal hi wi mi ku kal ta lung tuk tham khat amu to ka at chai na khat om to ta si a mo withdraw lo te chun kita bang khat chu om lo amo something which is beyond their power amo power kalwal khat om pha na chu sia bol hi ko ti lo le chun any kind of written assurance lo wa chu any kind of na ptd ha mu the ha khat to chun he to lo wa he chun zomi council to zomi coordination committee chun amo compromise lo tinga hin je chun hi chin vet sa chi pham ti ha le central government to Manipur government hin nasata efforts api at anything a family most importantly at pa go so pen ke to wa chi tin boluite nang political future career ding ang riaw hite na anything extra sa yung ano le compassionate appointment jong adang ho yung boy pi tay boy pi kin na settle pi vung kete ti ho lang pangahi umon negotiation khat hi om lo le wang chun thil chu achapa pu go so nin apa hi gamle nam dinga kapedo eti a mit hilonga to say chu thanlon condolence program he chu it is just only an emotion outburst ase may dana so umdo ding hitai na I feel like kasi analysis ding via bang chu some arrangement has been met some understanding has been met now verbally orally assurance khat bang to central state government na kuna te ding hi pa chu ke ma ta san le ke ma mu da na he nang mata sandan chu na sei thu hin na ke ma za danin pu VungZaGin Valte azinu zong hi tu la adam mo in adam mo na zong asang thimin thi san chan gi akipe ti khadong min na ai lo le pu VungZaGin hi Vuiliem na khat condolence khat ki nei kin lowa hi le boy theiding ham ti khadong min ai le tuan an sei chu zomi lang sign hon ipi ham khat written negotiation ham understanding ki het them na ipi ham kitep na khat ham aum lowa hi le na api de un ka ta san poi ti khat chuna sen tu ma sangin hi chi pu VungZaGin Valte a thilong hi mo ga pa na la do koi ma chan ilim sa da povin delhi langa nungpu kina delhi a protest nei bidding ti khat hi thu na um khai na ai le to all of a sudden tha khat thua ima cha jong seima sarum lawa ti de hamna any he lo je jong in ten 1 2 3 a condolence ong ki sai jeng hi khat hon jong a pleasure ho hi a do zo ta lo ai dem ti hi pi ha na ngai dan chom la min hin seo nge family to na say numoy health factor ng chu nan te na lang khat na chu say le numoy yung chu thi ai le pagin to ki wi ko ma hi le phazo chula ai wa nga chu chapan ka pa silong ka kat do tai ati pa chu hoi lang ge tam ti chu ken ka question nei bo na devil's advocate na ka pan thui bo we kumon lam ka distingum theta na gin cha thowam na kinem naum tho dem lam ka district chum lo di very clear
lamka district ti chu loading but ADC Molnom ADC andara chu anoya chu songdo SDO Molnom SDO Thanlon SDO cho thum chu pagin ama phatlaya na bol do ngen hin na Thanlon SDO chu Fairjol district a ko na hin la do a chu champu district a lungkoi kit a hin ki subdivision thum ho chu DC khat district khat wang sim the but not in the name of lamka mi na wang chum pon te na ke wang chu ka ga pon do no ngen ten Molnom DC Molnom ti wang chu Molnom ti lo Molnom na ti lam ka ko ma Molnom hointin Molnuam ti to Molnuam na chung langa Molnom Molnom ti la Molnom khat sai ta jana nangin nang ma on convenience a Molnom na mo ti hin Molnom jula na chi yes tui bong ko ma sorry Molnom chu Molnom ti da ne Molnuam na kholang guite rod langa hin na enjo ka se chu hindon bu ti mo I lam ka khopia pa na pu VungZaGin thilung chu Delhi a pu hung ding Delhi a protest ding ti khat anaum khai na za kham hichichu vijaita the hindu nun report an pi chula chu propose committee yong cho bolo hin na ai ma nga chu ichangia zomi council coordination committee ho chun pu VungZaGin thilung chung changa hi amo chu thanei na ling set appeal hi zomi council in jong abol do zo lo hi tan tin na ya chu thili it's all about optics even dan le isay dan to dan ilunggel dan hing cho pumon ya cho puvum son speed su vele chun he chong chu atem go no le azo lo pha no ba chu compromise he tan chu ting le koi ying ting chu India government to Manipur government chun pressure nei chu ta thilong mo ko a family pressure ong cho me yes no more health factor hin cha te du da family grievances to factor nante na he chong chu me equally Manipur government to central government on pressure nei ve tho cho family in pressure nei bang heart si patu bang tu government on pressure nei but what is more important is ko bet sa num cha ka sei num pen chi family ya hi le sei hoi tau chula agreement tam ta na ki jin agreement ki ya ki bol do yong hi poi a ki bol do lo tam zo hi ati ta chula pum son chon phata hoi ta sei thing ta chula thi me pa ta me ma ko tu sei dan ko sanga ti ta san tu na zo chu poi mo zoi na kita san tu ne poi mo zoi ji chun ki khel hi yong written hi yong le Molnom ADC chu DCR upgrade the hi as and when timing chu ki tu ting le pu khem chan yong chu 2023 27 March san bo CM hi ding hi CM hung ki khelong le BJP chun la next government form in center a BJP hi na lai ji chun chu ya hi le ta BJP hon assurance ai pi wa center BJP hon hi hi census ki chai 2027 April zo ting le next government koi CM hi yong au ma hi le cái hòn form bị nào cũng cái vui đâu cái tiêu lệ ya chu ôm thâu chu lana ta san thâu chi te bang chun min hin sei han lang le a phai ye nge ti wa region health hi jong le hi thei nan te ti a phata pu bum son chun I explain kit le convincing kit ta chu na pu mon asi hi chi keu si zong hin tin na Michael ke gel dani ipiham khat zong azomi council ham ai lo le azomi coordination committee te langa zong ichana mara pressure hile a kilometer khat gin mo min na ai le hi chi to pu VungZaGin Valte thilung ki vuina to ki se nang gel dan na just thil khat thil ni bona se di biggest bargain na a bargain len pen na barter ti ham bargain den pen chu ipi dem about in len pen chu enjoy sei chu hin na pu VungZaGin mela mu ding ADC Molnom chu DC Molnom an e khel ti pa chu legacy fangkisi mam ding pa chu VungZaGin minna kidel do hi ti akoi diu pa chu family a ko na yo hi yeng ding ka ta san thil dang chu momentary hin na nam khat ni na chi cho lin pen hi ding ka mo ye ai le pu VungZaGin a thi na zong a sot thim tan na tu chana by election ni ti du ham mid term election ni ti du ham na he chi pizia lo ham
VungZaGin team masanga puen kai si kiti president run masanga na thin na president run masanga thi Thadou ama thin om thai pon president rule hung pha da chun by election bolding chu extend sorry a conducive ta lo je chun a bol ta po to hi less than 1 year hung hi pha na chu law and order situation chu ven mai le election commission chun report a ko ding a hin tu hi thai nai pon ta ti jo wa chu election chung chu bol lo ti da ne February a pat a hin na within 6 months a bol ngai hin March April May June July August by August a bol ding a hin ai wang chun tu ge hin initiate chu ki bol di pon chen ba cha chu ipem ti le law and order situation pat lo je Manipur election a ki bol thai poi ti ham khana report ja chu hiding in ka jing chan ama sanga anathima sa uen kai si ama jing jang chu thai pon je chun maybe because of law and order situation he take ding a ka jing moi he ti chat ti wang chu ka sei thai pon official la ko akyum hi lo je chun na ale tu chung na lampi akitin hi fail hitam na akiting hi enjo ton na to mai sei to na WhatsApp la dung hoi hoi la social media la zo zo hung viral na gang te hi me bol azab ve ti khat hi khang thu sima na ki sei na ai chi dung zu ya hi social media la zo hung thang le len gang te nu me te e mi nu me te hi me bol la helicopter ting to banga khu eta lim photo hung viral khan omen ai le chi to ki se ya kukin pi ti du ham ai lo le KZC ti du ham ama ho hi bai pha o hi te dem ato go no fail ai te dem na pu VungZaGin chung changa he chi pha nang gel dan pumon thil hi problem hi ka vet le e hong sung hi ki het chin lo ta bang wa min na ke hin e mi sung hi ka het chin na ka het ja chu a hi thei lo ding ka mu ja conviction ka nei ja chu ke ma stand pa hi leader khat hi na ka la hi ale tu ni ko hin example ka pi nom chu kang po pilanga ki kim ho chu imfala cha chan to ga ki mu to hi tan na coffee week ki kim en cha chan na abo lo hi tan ale tu chun cho champu langa chun khat chu cha chan chu chi kin in zo zo to na go sa ga ni khom kin hanin na zo zo to ale zo zo chun to ki kim chu competition nei hon ta chu ya chu cha chan chun ki kim chu ada na a zo 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 chu kila pha na chu ki kim ho chu lunghang wa boi ni chu mo area chu si mo dan in akila whatever jok se pa nai ga sei thu Our society sung chu compartment, watertight compartment. Atu kila koi ma kium lo, it by heart so okay. One thing is very clear. Upayum lo ja chu Indian Army ho chun group ni ke no to UPF a ansim thu ya na a beginning a genesis of movement chi vet lekati he. UPS ho kip chun ke ne te chun mizo si chu ke no umbrella kuki hivetia kuki supremacy cho chi piwa ke no umbrella chu 1718 organization cho ale kampu pilanga KNF chandela KN UKLF chuting na ZRA chuting na ZRF ZDV chuting na what HPCD ho yung chu KNO anu yo move ya he na bolo le kuki supremacist chu ana fight je wa chu amo chu nom hi wa UPF ta ke alliance chu UPF and KNO now thắt mê hung chỉ ta chỗ thắt mê hung chỉ phát na chu bol na hung phát na chu somehow pan khom tau chu bon wa zomi mar ku ki bona pan khom chu ai wa chu Thadou ho kyo chu kapang po ve che pha chom poi we are fighting the lost battle koi mana fight ngai poi chi lost battle hi ti stand ka lau chu hi chi ka lai vet na hi le chun MP election hung ta chu pumon MP election hung ngai le political demand one same demand na that is SA that is UT with legislature Pondicherry model article 239A UPF no kitiong SO to demand khat hi we platform khat hi do that this and that ki ho chu when it comes
political decision la ding hi phating la chun kampo pilang hon refrain from election atiu kam cho cham pulang hon congress ding atiu differences ta chu ale demand khat ni ho chun ki differences chom chom nei theu ham ti chu big question mark ka koi cho cha chu di ka lo cho. Number 2, separation from Manipur dal ho chun ki bola Manipur Legislative Assembly Manipur administration na ki withdraw nom lo ham. It's also big question mark hum ta cho ya chu SAUT falls ho pa hin hum ki resign lo di hin ki ho chi mu chin hi tan cho chu ching ne third May masanga chi pi so cho champura chu Zomi Council Zawlowa, Red Dangzo Si Chun, Kukin Picho Champur, PTC, Marine Pui, Mizo People's Convention Ochun, Reserve Forest, Adu Adaho, Fight Nadinga, ITLF of Formua, Manipur Chief Minister Chu, June 2022, Azo na Dopanita, Cho Hecha Champong Kipanwa. Ale, third May Achu, it's a part like Zomi Council Chun, Manipur Chief Minister Pu, and Viren Chu, a Kova, Sil Katong Appeal to La Pumon, and a Geldom. Hoi ako itam siel chu. Aki thao idem. Sil khát dong appeal cho ama ITLF ho against so ITLF against NBN Zomi Council in favor of NBN so ale that me yung hunta ITLF mina cho cham puchon me te gal cho do ta cho ale Zomi Council cho bai tha IP bol Zomi Council in what Zomi Council did Zomi Council Steering Committee ti khar form cho in the month of June and amo hin kukizong kapompo ve kukizo mi mar na ti hit kumon tiu cho na pumon na yel dom ale kukilang ho chun mar ho cho zo ba kukizo a zo la tao cho marin ku ale chong ti to ki mi ko ki tao cho mar ho yong chu ta withdrawal syndrome na nei yu mo yong ka po now hi cha ju ka sei nom chu ZRA operational area chu zomi hat jing si chu paite dominated zomi lam kai si ki che Buki lang keno lang sisi yung kichi hichi area to operational area to police bit ki hom tabang wahu hichi bit hinang constable pa hichi area til so le nang nidit ya police ho ku bit ki hom ko la na bit constable ki hom tabang wahu thingoi ho yung chu UPF keno thingoi ba kai ho chi mar area HPC area chi ZRA area hichi keni area hichi MC pa area chi Zogam pa area Ena ki homu cho na pumon aku ko waisa hichi ki hop bang wa chu ki homu wa vele chun ama area cho chu chi ucho hichi na ben sa chu pemiti a hile tunini ko a who came chan Manipur chief minister from a Meitei community without any peace agreement without anything Kuki dominated area Zomi dominated area chu whatever the reason Thigal ding hijong le hung cho aung ai le kuki area chun atin cho ale kuki area bypass na dinga cho na me chan zap ta cho me zap mai le gang te na deploy lu yo wa cho an zap gal kai ta cho gang te chen na deploy le han me zap cho amo thie mu ya na tin zo mai the ha na pu mon gang te cho deploy lo pha no wa cho gang te hong cho mizo ham zomi ham an chi hui di ya na ki lo pha do wa cho na tin lo mai the cho mo yang chun không ta chu yes fragmentation chu cookie zomi mar chu watertight compartment of fragmentation chu same old story boy ki pat masanga hen na division pa chu sa chu hung po do ki na clearly visible cho ja chu ken mei gal atiti ase se hu anti meitei hatred unity Meitei daemon na unity hi ju bo hin ai sunga unity hi boy ka ti ji cho ya ji unity pseudo unity ball thu sim thu unity bo we ni khat le ke ding hi thi san khat hi na phungla chang ke bang paul ham ke bang nam khat hi na ki ngai lu na hi lovin kuki na mar hi na zo mi na ki ngai lu na ball thu ha meitei hatred na ball thu ya ki ngai lu na ta ki ngai lu hi po we pang khom thei po we aspiration chom chom ni ji hi ti pa chu ke hin ka bai hat cho ji chu 3 bi la ya ko na kan experience ta cho po mo ya chu inam sung chu thing noi hon ama operational area a thu nei wa a thing noi ho chu ki ho thei da na SOO in the name of SOO MHA kilep thu ya nam ki ti the movement anei po ve ti chu kei man kamu chin ja chu tu ni ho a hi
mi pi ho ko ma hi chi a hi ka din na pai ki ni khat le phat nin time is the best judge phat nin an sei ding he ti ka bet sa non ja to ka pan tun cho likewise to now the same thing happen cho champura chu kita chula pumon pukin pi KIC namu so ke di hiya gang te khat tai lo dang yo si ho kip ten soi kai chula al operational area chi pt koi area chief koi area chief association ho chun soi bolu chula KC declare bolu ke chu endorse koi area na bolu UK ni to bolu ho chang ting ki thowa cha chan chu block moi ta chu ta chan chu block moi le cha chan chu mi tung la mien jama van le nga hong ta chu van le nga nga lu nai le zo te chu warm welcome sir tiu chu son tu sei ngai kit ta dan khat chu tu sei thep dan chu na pumon kang po pi la nga pu MLA pu ho khole te ho pi kim neo te ho mar la sei dinga pu mu sang du te ho LM khau te ho nam dang te zat dang tribe dang community dang te ho na hello ha phaya imfala azo lu nu hin na leader pa manipur CM pa chu e ho a chu hi le right khat le sa na dan khat chu e ho custom dum ria hunga na manipur CM pa chi gamu wa hunga e ho custom dum ria hung up thei pau hi le sa pi om zoi nam dang zat dang te ho imfal a chi jing lai wa e ho gam zo a chief minister pa hung hi le sa pi om zoi ta sei kit chu ma chu net thế mà có xảy ra chứ chứ là sao chứ là sai là chuẩn mi pi họ hiện SOO group thing noi họ pseudo unity pa ho separate administration at tiwa Manipur integrity dinga so ya kai pau khu asu idiu ham alo le Indian law dung ya existing law democratic rights are right to life, right to freedom of religion, right to freedom of expression. Hijapahi hi zu idiu ham ai rồi là SOO way of spa chính người ya text adon diu don về tai ti nang hon khui zat e tek người ta om pumun a ki hello à ko e tek hi ki hello he la nang hon khui zat tek ami zat ti ta ong zan jing ta ba yong ipi tai lai thing khong ipi Ting khong zang thing khong zang ke tek nga CRPF kem kom lai ta mi chi chai ta dinga ke tek chai dinga mi insecure chai ta dinga SOO to SOS aman thelo ta cho na pumun chính vì sao cho họ ego leadership họ ego à chú tu ham chăm này xem mà mi pi to coi peaceful coexistence chỉ pi điều ham lo SAUTI chỉ pi điều ham rồi now is the time for people to realize cho sample lam ka sung yong chu taung sung yong chu unity tập poi thì chú clearly chỉ một thầy ta cho pumon thì chỉ hết thầy lâu à chỉ hết mồ sát ta tập hung hi xin si pa cho cái sung hi cha defense secretary pa cha home secretary pa cha CNC pa cha commander pa te family hi tia thino yo bel bela ki let sa ding ki wang chu time has elapsed hat wang ki hian tai vision clearly vision chu ki chi tai chu champur lam ka tang sunga chun ki zo mi ma tia ki hian na division wang chu clearly tai ti chu well win ngai ngai hi tai ti chu na mu ken the he Michael chom cha chan hin don bono ahong sau zep din ai le tu lai ta thang yem ne lang a boy ma main ne le cha na thil man hi khang tulin ukeng te hin ning lang khana blockade bolowin alang khana phaya pan joi ma cha pot do thei pon e santen blockade bolowin alang khana hin world cup nolin angolubin na akoi koi jong hian ne le cha ha san na thu gim gen thena ho sangin Messi fans Ronaldo fans Argentina Brazil fans tina kidimin ai le hito banga ha san na thung ta deputy chief minister nu ama area ma hin na pinem chai hoya vai tha mai ta dem aman a deputy CM hi na power mangcha ne le cha athun sa theilo hi dem na hi chi to ai le masanga blockade anom teng le imfala
thilman na sata khang tul zia tu chung blockade hi partial to bangau ham emite chen na thangim ne area bo ren se do ti to bangau ma phailang a lut ve ham ti hi pha na gem na mudan Tumon kasi nom chu vokul sunga chu umuta chu vokul south vokul north na ti bunga pat kang vai ka ti le tu chung chu lung hang ki nuwa kaprang hi front line hi sa ham chu video kha na chu kang vai yo na hi talo kaprang an hi dan ta kaprang ti bung ki ka ko nei dan chu lai ka u chi le kaprang a ki chai chi le ti bung a ki chai ti bung le kang vai ki ka hu ki ho vokul south a hin hang kim nei na ti chu gam gi phai ya pat na kam pu pi chen ichi le gam gi phai ki khel thei lo chi ki nung le kam pu pi ki khel thei lo ta ko vo cha ku la ki vel vel ta vo ku not la nga pu boi ma ba da nu te le kilo min la tu a he am ho chun ban na bol ji lai wa chu ho lo tu a min ban na bol khu mu wa he le boi ta ki ta bang hin whatever im fa la ka hin ken ka het a hin Manipur government hi tu a hi Deputy Chief Minister Niam Cha hin Chief Minister Pu Khem Cha na hin mấy thầy majority hiểm là government hi pi Niam Cha hi part of the government hi ama government de hi ya mấy thầy ho hin Niam Cha ki na favor ya hi allegation abol kin ho he ne le ta chu pocket new like ko hi ho to bang ho hi a in cycle lang hi a kit pon na chule kampo pyong a kit pon le mo khom pocket new ka la ko hi chỉ cái cao thầm chắc hẳn các sĩ nôm chú Nepali chen da hen lang Naga chen da hen lang anh sẽ hi confining cái chen hen lang hi lệ bối đi ta chú Imphal hi mấy hay hi Marwari to chen khom chú ba hi pumon nghe lệ cha hi bối lâu chú mấy lên sẽ chen hen lang hi lệ bối đi ta chú aga pudding ai khát ding lâu chú pangal da hen lang community hi na ai sẽ single community chen na hi hiện lang là Manipur hi boy gam diu ta so ema pocket area yes zo mi lang ho wang chu le gui te ro aki establish ta ji owa chu lampi yong ki sim le zo mi lang ho wang chu imfala kun chi hi zon le price high je zong le essential commodities boy te ya whereas kampu pi chu pura sandwich chu pura sandwich ale pura sandwich hi ta ji owa chu na go na mo area chu block so ke le ne le cha ha but ne le cha ha ba nga chu government na hi je ba chu convoy a chu an chang chu patho tho chu mo the only thing is hi situation hi karbar bol na ne yu mai chu hello convoy a ki po tho hi thangim ne ki kha tan lo ham thangim ne a kho kal pai zelo ham gari khaleni be hi kinga lo wa na mahazon khaleni bem lo ham hello hi chu Imphal Dimapur road la ko na langa hung pa hi hilowa to hi Jiri road langa hung chu essential commodities of Imphal stock chu Imphal ko na chi ding le lampi hi thangim nei langa hi boy chu vokul not katiwa vokul not langa hi boy chu ai ma chu to hi police force un apolulu ding hi essential commodities of si pomon the only thing is hichlai local ipitida mahazon ti du ham ho kun holding a ball ju wa price high mai chu ne le cha chu nang het chana ne le cha hi phai la pa na lut be na yes zong an chang jong ki pujing a hi essential item zo si zong na ki pu tho he lai ni khat na hi truck li ki pujing a hi kang po pi lung a hi e wa nga hi chalai ya hi a thing noi mi na family lang ho le thing noi de ho the ho ding a chu stock chu ning jet kit VV ho to adang ding a chu boy ja ti thu bo hin aman to hung jet hi monopolizable lu hin na che ya chu le mo khong area ma chu tham cha starvation om jet me a ji chu isolated agi hi ji khun leader ki tu lo ji khun amo kho boy jet mo ben na government nong chu competent jab lo ti ding ham address zo lo ti di dan hi chu government na deputy CM nu khun na kampo pi constituency se a
deputy CM hiya Manipur deputy CM lodana kha ja chu hi a hin phata hun ve kol han lang ni le deputy CM ki ti chu CM ban ta hieng hin man cha dan chu them han lang hi le state tang cho cham pu lang hong affairs hong vet kol zo di mun zo si vet kol zo tu le tu hi bang hi pai te na ve kol zo je pon hi ya chu grievances chu tam ta chu hung pot do he ai le Michael tu chung ke ho lim na ti dam na tu chung e thu phon hi chom sa je bitin alas na ding in na cha chan hi siam hong ya panin langim ne lang ho hin ke ho ko ma hong visit khapoi senapati gachia ahin zot pa me me hetin na sei them le ron bu them te hong ki che mu vin ai le lam kalanga hin ki ting jong le hong khatan e mi te itam nau ti dam na thangim nei tiang no pal le lam ka khopi hin chan de lang hi tu lai ta sei the hin ai kun ai le tu ai hi cha chan adinga mission last and final mission cham naum tai tie phone do thin ading in mun khat bok ki wa ta ni chu tiang no pal na tiang no pal ti chu a tiang no pal chen hi lovin a tiang no pal adinga a poi mo pen mo re hin na ale cha nang gel dan in cha chan hi itila pong den ne ding na ga chi dem mission accomplished ati thin ading in na e ho nam ni pi ti ding ham he ki khan na he ku ki zo mi mar ki chi he to ai Thadou ku ki a ko na Thadou kong pen do ki no hin na ku ki zo mi mar mi zo Thadou nga he ki chi hin pu mon to ai zo mi ong chu cho cham pu specific a hin a ki chi tan ma dong chu a ki chi tan mi zo ong cho cham pu specific a ki chi tai last ai ku ki le Thadou he ten hi di nong boy ding in the context of Technopala yung chu zomi ompon marom pon mizo ompon kuki ho yeng o hin kuki la sei ding ayu ke left to kitai ke ni chi chung chona chu koim ki namiti le business tycoon mafia gang village volunteer VVEZ kiti ho kana so tham khat hong mo vin geng hiu ham ma business tycoon hiu ham ken la gamle na ma dia ki pe do thal choya hang san ta pang ho ham pe ka tin ai tang chu sei thei chu yong le cái mù đa na cho các bạn thông địa lâu pi chu business tycoon phía bol đó đều trăng sẽ hoài ông thì phụ to đồ kan đàn do pen chu na Michael last question không đi hết chứ không đi hết ya chu ipitia mi ti le chỉ vì cho trăng chu nó control rồi he more chu now to hi more hi ana kim nei thovin SDPO OC anan no na kap li ovin na Kasparong fallen the ball sa ying thovin na zo thovin more ho chun ana ki sei kim nei tho he na ball hoi thovin to ai songkul ne tam ta amu vin abol hoi jiu chun songkul amu vin na tu mi tam ta what chu ri what to pe tho he mon Indian law dung ya chu SDPO khai tha yong le OC khat MPS khat ta hong le na dan chu sel mang de lo e dan dung ya chu songkul am ki tho vin ko ti la dong a now more hi thil khat hi ke ma understanding aga sailen Myanmar to India hi a relationship hi hoila ya ki ve ham ti le Myanmar government hi parallel government ni mai cho NUG to military junta na ale military junta hin India to ki border na zo si wa hi a loss uta cho except tamu chu more na hechi hi ipitia mi ti le India government hin arms weapons zo si hi khana supply kit he friendship get na ko na ore ako na ko supply he external affairs ministry hin hunta ho on the other hand military ho hin defense ministry army ho hin KNB kit ho ta bang Kolkata hong ko we kit na ground nga hi border la lu dia ko ki chep sa kit cho na na kap du nong kle du ti chim kit ne India government the role la he on the other Myanmar hi China to US in competition na cho battlefield cho ya chu e ho sang a le kha hello sap pau hello English pau hello tam ta yong tu USA khun or Malaysia Singapore Australia khun na pumon
kit về tàu Manipur mi English pau sap pau team ho USA ki hung zo kit lo cho ai ma ko man ma ra ko na so ho tam ta ko USA ga hung kit về tàu means USA chun the Chin state Chin Hills India to border la si yung ko refugee status apia gala bol cho US kun ako pai nom cho na dominant nom cho pumon ala China yung chun la dominant nom ai chi China to US ki fighting ka la India hin ipitin mo na la ding ham ti hi cho ale more tamu township chu military junta ho a hin la cho ale chu kenya bi ki ti ho PDF ho aga attack thai cho aga attack ting leo chun Indian Army ho chun India diplomatic ho chun abol sa lo diu cho ki vo pi ho chu tamu chu attack sa lo cho bisine mi ti le India to chun India government of India to chun ikhat chu military junta ho chu ki vo na lai chu international platform chu Myanmar chu engage holding hi le non state actor ethnic armed group ho chu koi man khau pi lo cho pumun tu ge ya ale very recently Myanmar election bol wa mandate akila wa ale cha chu mandate dung ya president elect ki ti a hi president pa chu India hunga Modi to ki mu to cho na hi chin ve sa chu permit ai le India chun military junta to ki le tamu chu a safe a protect hi chu India army in Assam rifle to size tamu khu kene bi ke poi e lang ting noi gamwa PDF ko attack sa go le abol chai sa thei cho abol sa lo cho pumo double ki chim cho now to ai vele chun bombing abol wai PP bol wa hele masanga lallima PDF ko lallim chan to ya to ko lallim ko kha la wa khampa lang chan junta ho ko na bol cho chin junta cho le na hi le ene se na im to mấy thầy chính nuôi liền tiền hết chỗ của mình ta hồ tầm mua của mấy thầy chính nuôi điểm xét tài tiểu chỗ anh chỉ truy lệ more sung hi peaceful coexistence maintain bowling a hi ya soi kai ma sa pen chu ke ne tha pi dam la ya chu more a chu August 2023 a chu all community more ho chun isu boy tu lo ding a soi ana kai hi chu cha chu MCM maintain community more yong za chu của mình cái situation enjoy say business tycoon suy si chun thì chỉ mấy thế hồi cái nó độ lộ lấy thì quay tỷ phát vào cho situation chán sẵn là và VVEZ thì khá bò là và amore ala mo lo ngam lo mo na more ga lang border lang a và more VV cái tí tí ngo boarding to ding tham ding ngam teng le area thanga ho so ko ko tho amo area present lo hita ko VVEZ kun tua khu kam zo la them khat ga mungkin no tam jong hilo likewise ka sei nun chu more chu mấy thầy kinh noi hung hat na junta hung hat ting le MCM mấy thầy community more to chun more khu ku kite hon hiti ha ipi khat ne tribal min khat ne ket ve tao HTC Hill Tribe Committee HTC to MCM chun na pumon understanding akai kit ding chu nai lam cha ma ta chu very bana ga so pa ta kot hung sung ta chu ya chu chi tin chun cha chan chu nom ta chu welcome to more ati ding cha chan chu nom ta more hung kai kit chi chui bo chu ku kite modus operandi thilum dan chu kampo pi ni pi se ya chu chan pu pi gelam te gyal kit lo du ta MCM to HTC chun na very soon aje chu military junta te cho hat no wa township ma chu hat lai si wa chu mấy thầy kinh noi o mai le mấy thầy ho chu nung chi kit no wa le tamu control le tamu to re chi ki mat ni cho pomon ya chu very soon hunta to chun hunta hat jala chu MCM to HTC chun agana understanding he khel po te in kai tin ne chun cha chan chu te no pal mo re lut ta ve ta he chi cha chan bol thei wang ngong hi to a situation chun an po lu chu ama bol thei by default na tinom ham by default la chu a situation a circumstances chun an po lu de bo naturally a hung po lu tu in ama credit chan di be se am po chi chu din mun chu ke understanding of more na cha chan more ga thun na ding dan pa chu ka vet le
nai lam chan om tai ko bing ong patai ki pa che ka sei nom chu thil tam zo hi event le le local situation sanga a geopolitics lang join thil hi a hin hei le thim to bang hin na ai le Michael tu chung hi specific ta pu VungZaGin Valte ki buina le lam ka visit thuai hong kyo hin adang dang ho hi heta collateral to banga hin ta cha hin na sau lowin chom chain tu chung ki ho na to ki sai na mi pt ko ban vai ha nom summing up ti ding hamna concluding remarks thu khum khana khat hin seo ni pi te ko ma ka sei nom hi pumon koi ma ki zo lep sa po te ku ki min na thil ke bol do si hi everything that glitters is not a gold ki ti hin na chi the nga ai ti pai mi pi ko ma message ka pi no ma hin ani na ku ki min na thil ke bol do si hi ku ki te geopolitics hi saikot politics a ki chai ji hi bo we saikot na mla hi nom ja ki bo le bo we le lalding ka ki chai hi bo wen ai the ya hi le ku ki te geopolitics hi saikot politics ai bo we je chun ni pi te ho ku ki mi na thil ki bol zo si hi mo ta san sana mo chop chop ding hai poi koi duha ana na ha ding ham na ki het na ki gel to ngai ti pa chu message ka pi no ma hi je chun ching thei utin ki hong phau utin pata bo lu utin election chu hi je nge chai na chu pi ki bol le election na hong chu saikot na mle kai ding pi hi ku ki te geopolitics hi je chun he cho a ko na chun ki bang phau win ku ki mi na thil ki bol zo si hi mai te to ki nan ding pangal to ki nan na ding mizo zomi Thadou koi koi to ki nan na ding in mangpo hitin ching thei ta in hingu hitin chen khom pi nam mi zo si ten ki khan thei hi poi ti gel do pumin ku ki mi na thil ki bol zo si hi aval ai di poi sana zo si aval zo si sana ai poi ki ti da na chu everything that glitter is not a gold ki ti da na chun ku ki mi na thil ki bol zo si chu sana an gel po hitin ichen khom pi mi pi ho zo si to lungmong ta le sam na le ki ngai lu ta le ki het him tu tai za bol tai chen na du dan pa gel do utin ka sei nom pen chu ku ki mi na thil ki bol zo si hi sai ko na mla kai na ding ai bo ve koi te ham khat mla kai na ding in e ho ki salel po te koi te ham khat minister mla ai lo le deputy cm chu na ding in gal bol la ini ho pang po te pi ki sei yong le ku ki narrative chu sai ko asia hong ki pan na hi sai ko ac 10 na ipyam khanan bol le more kampo pilang adang dang hon isu ye bovin tukal ki hep sa ta po te ching thai tau te ti pa chu namni pi te jo si ko ma message ka pi no me pumon ki pau me Michael tu chung hi zo ka sema banga chom lamai hin bol hin next teng limi pt henga ka hin sinom chu Michael lam thangin anamu dan le ama study dung zuya psychot geopolitics amy inam swa boina tam zo hi psychot politics a koi mla kai ding kai sa loading ti apana hung ki pani hi ti aman thu chen an head dan hi next thu phona hin nei diu ti hi hin ai le tu chung ka hung ki holim na bain mi pi ten ita ki sei set ki bal set sangin thil hi ahung hlung ho event na hi le Newton law of motion to every action there is an equal and opposite reaction ti khadi ahung hlung hitam ti khadi gelutin comments langa hin ipyam ilung gelu ingai danu ti ki kumutin comments langa discussion nemte ti hi achena ka hin sinom hin muntina hichi Michael lam thang tu phun ka hin nei naw ba anangai ho zo si na bonun si bai le mang pha ki pau me Michael ka ki pai pumon ka ki pai